insha arrahman haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawde yettuɗen allahu lanɗon subhanahu wa taala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam neminɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi arsikuɗo e wongol en julɓe ɓawo ɗum nde juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam on mo jam e kisi e woni e muɗum nediraɗo saabu yurmede wonande ɗeɗo mofte haray e nder ndi leydi wiyetedi Côte d'Ivoire nde saare wiyetede Abidjan e o jemma waɗaɗo barki yeeso ɗe gueece ɗe Allah subhanahu wa taala teddini ɗe Allah subhanahu wa taala norɗiniri peewal e limanu e kulol Allah yewtere men nden no amir dawa men on holliri noon no yiilo faade e ko wiyete kon chahru ramadan al mubarak ndu ɗo lewru suumayi e teddudu eɗen toro Allah subhanahu wa taala yo Allah arsi ko en ko yewten e mum ta ko wondi e ƴiyal ta ko sabi Allah kadi woni ko yewtirɗe eɗen toromo kanko bacco seniɗo o onon ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka ɓagorɗo ɓadi woɗɗi seniɗo yo Allah subhanahu wa taala nanin on ko wona yewtede kon o holla on ko woni gonga kon ko hana jokkede kon o newnana on jokkugol o holla on ko woni fajjere kon o newnana on woɗɗitagol almami maliki ɓe gaynino maako o ɓe makino neɗɗo fuu neɗɗo no woodi ko jaɓete e ko o woodi no woodi ko jaɓatake e ko o woodi si wona on mo gabru mum woni ɗo ɓe sappi gabru nelaɗo on sallallahu alih w sallam ko ɗum waɗi no jeeya e ko wiyete haqqille feetere fellitugol wondema no woodi yoga e yimɓe ta ɓen ɗon ko yawtanaɓe naaɓe faljoɓe ɓe faljata mustahil ɗum wata wonde gonga hande ɗum no woni nawnare molnade e yoga e musidɓe men julɓe ɓe tawata kala mo ɓe taski ɓe yi e muɗum ɗustago ko ɓuuri e fandude on ɗon o gara ɓe wattirimo sera ɓe hiwrotako mo ɓe janggata ko windi ɓe ɓattata ko kawo wolta joni noon hay e goto eɓe Allah subhanahu wa taala tagui ɓen ala hay e goto mo tawata himo timmi tis ko ɗum wasi alma maliki ɓe maaki neɗɗo fof neɗɗo no woodi ko jaɓete e ko yewti no woodi ko salete si wona omo gaburu muɗum woni ɗo kala koɓe ɓen ɓe waɗa ijtihade ɓe tinno moƴƴa ɓe winda ɓe eto kono ɓay tun ko ɓe yimɓe ko ɓe ɓiɓɓe adama haray ma ella hoye seeɗa yi'e bimana e ko ɓe windi ko ko ñawdugol noon ɗin piiji hakkude julɓe ɓen Allah subhanahu wa taala addani en qa'ida principe wonɗo très important gassowo wonde hakkude maɗa e julɓe ɓe wuuriduɗa ɓen kañum e julɓe ɓe tawɗa maayi feƴƴini ɓen andi to l'islam kañum ko yiɗi ko weltigal e nene goto yagal hakkude julɓe ɓen hay ɓe tawata ɓen a tawali ɓe o wondali hiɗa mari principe bimana noneji ɗiɗi none ɓurɗo moƴƴude on ko o aya ɗo walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim julɓe feƴƴuɓe ɓen ko moni wolde ko fii yoga e musidɓe men yennoɓe sabota karmukoɓe tawa biɓen windi ɓe feƴƴini ko fanɗi o waɗi duuɓi 500 duuɓi 300 duuɓi 200 kono hiɓe jokki hiɓe critiqude ko ɓe windi kon ɓe yennaɓe ɓe rertina yimɓe ɓen e janngol ko ɓe windi kon Allah daali arɓe ɓen ɓaawo maɓɓe ɓaawo adiiɓe ɓen e nde ɗo hunde hino ɗo kamɓe ko ɓe wiyata kon
jooma yaafano men bakkatuuji amen ɗi yaafanoɗa kadi bakkatuuji ɓen hikkaniɓe men yeeso ɓen andi feƴƴuɓe ɓen ko ɗum ɗon duwa wondude ko ya toranoɓe yaafuye toranoɗaɓe koɓe woopi koɓe falji koye yo Allah accanɓe yo Allah naaduɓe aljanna yaahi ɗum ɗo ko aya qur'ana ni na ala usta tayibu ni feƴƴuɓe ɓen ko ɗum ɗo hani wonde hakkude mum amma ɓe wuuriduɗa ɓen wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu wata waɗu ka ɓerɗe amen konnagu e gañanidi e hakku wonande gonɗinɓe ɓen yomi yiɗu gonɗinɓe ɓen fof min yurmina ɓe min du'anoɓe wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu ko ɗo règle ɓuuri moƴƴude si tawi a jaɓali oɗo Allah addi goɗɗo go ɓay toujours qur'ana kañum no mari tun solution fiita haaɓe joni karma koɓe adiɓe arde ɓe yangani dina ka windi eti si woodi ko ɓe falji ma woodi ko ɓe hawri tawi a tawi an on du'anagol ɓe toranoɓe yaafuye hino sattanma a wakkilaki awa artu e aya on ka suratul baqara tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun enene ɓen ɗon ko mofte ɓe feƴƴi kala ko ɓe golluno kon fof ko moƴƴi ko kamɓe jeeyi kamɓe yoɓete kala ko ɓe golluno kon fof ko boni ko kamɓe jeeyi kamɓe yoɓete o landitatake ko ɓe bonni ko hatta on tigi ferma karaw mum kon o tertoɓe awa ɓayna programme ma na a neliɓe a landitatake ma panoɗa anana hoorema donc ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe artugol ka mawdu men mawdu c'est à dire en waɗay tarif en définisay korka kan adden noneji korka kan si Allah jaɓi adden ko fi honɗum hoorirante ko honɗum woni e nder korka kan e moƴƴereji ko mawdi mawnugol nduɗo lewru suumaye ko honɗum woni ndu yewten technique ji seeɗa ko jokkodiri e korka kan inchalrahman ko ɗum ɗo gasata wonde programme yewtere men ɗo tarifu sawm andingol ko honɗum woni korka mama ana sawm lughatan wa istilahan wa ma anwa'u sawmi ko honɗum woni ko honɗum wiyete korka as-sawmu huwa al-imsak lughatan ko wiyete korka ko wiyete horugol ko jogitagol ko haɗitagol ko ƴettugol ahadi waɗugol goɗɗum ma ƴettugol ahadi accugol goɗɗum ko ɗum ɗo wiyete sawm ka haala arab donc kala noon ko woni siko ñaamugol siko wowlugol siko yaltugol ka suudu kala ko desiduɗa haɗitiɗa wondema a waɗata embere tan mo happuɗa haray woni sawmu ka haala arab haray woni korka si tawi mi desidi mi ñamata ñallal balɗe ɗiɗi mi desidi mi wowlata lewru mi desidi mi yaltata ka suudu al lewru ɗum no wiye ka haala arabu sawmu no wiye korka mi addana o misal ka qur'an nene Maryam alayha salam ɓayi o yahi o jibinoyi boobo on tawi dewgal humama hakkude makko e goɗɗo o haldidama goɗɗo jombaymo kono ngal humaka taw ɓe wattidaka taw o yiidali taw e gorko o heɓi boobo gorko memali mo jonnon allahu lanɗon subhanahu wa ta'ala himo waɗa plan allah no waɗa plan allahu lanɗon kañum kadi no eɓɓa no forma pilicol ko wiyeten comme pilicol allah no waɗa ɗum so ye nani ko usa tawi bo wiyata hi a usa tawi boyi ɗum allah no forma gantaru molnano karmo goy ko ya tora allah taw formane gantaru so formanima tuganangoto emo yeeti en noon goymo forma gantaru o wi innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda andi mo forma gantaru kanko kadi
ويمكرون ويمكر الله وكذلك كدنا ليوسف ودي من فرمان يوسف غالتارونو في programme makko mars ko mi andani on dalil dum do e Qur'an ko yon ande effectivement Allah ina wada plan Allah subhanahu wa ta'ala tay formi plan tay ko o faala ko yo bobo o wowlu bobo jibina don Allah ko dum faala Allah no anduno si jiwo yalti bimbi yahi artidi e bobo yi aka himo sowi wana jombado pellet Allah no andi hala waday ka jonno bay mo andi hala waday ko bobo kun Allah faala yo wowlu o jogi hundu ko nene bobo on Allah dali fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya Allah dali he ko ayo Maryam sa aroyi do fottugol e bandinke haray wi umi jettani Allah ahadi korka sawman sawmu korka mi alani on ko woni korka kaluha ko jonnon ko korka horugol ko hondu woni naw korka o ko korka honkani dum do naronkugol nyaamude ko wowlugol falan ukallima al-yawm harfu nafyin abadi ko lan na la o wi na lam o wi falan ukallima al-yawm hande korka makko kan kanyum kadi hadi tagol wowlugol ngol ko beru hande tum bay ko Allah faala ko wada joni fejja hande mi yewtitata e goddo nde o arno tum hala kam memmini kisan ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya e maryama addi do ko ngaldini darale sa wadi dum do hara ya wadu tun atawadum babe mari no mudduno na neddo bondo yumba ma kadi hari haylotako sa addani en do fattujo dum do no hawni be feli ha kanko mo andi no affaire o woniri on fami e hino yo mo wi awata wolu bay sofi ha o tay o ronko ngal o fallira Qur'an wi fa asharat ilay o sappi bobo tay kadi kun non kadi hari ko kun sabbi ko ha kun sabbe qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ko bobo sappintame menen mede wa yewtude bobo penujo be wi dum tum bobo fudde wol o wowli annabi Isa wowli na dum woni bayana men on sina dum en jokkayno do sen kum fala yem famu tum ko wondema sawmu on korka kan ko kala ko on tigi haditi wadugol embere tan no wi'e sawmu ka halar هذا هو التعريف الاصطلاحي او اللغوي لا التعريف اللغوي هون ويته الصوم اصطلاحا جوميرا be gande karmo ko be ko honnum be wi sawm be inni as-sawm huwa tarkul muftirat min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams ma'a niyyati ta'abbud wana sayyid sadiq kafiku sunna makko kanko ko odo taarifu mi woldo ko ni netti windori ton on fami kafiku sunna Sheikh Abu Bakr Jabri Jazairi ka minhajul muslim makko kanko wi as-sawm huwa tarku al-akli wash-shurbi wal-jima' min tulu'i ash-shamsi ila ghurubi من طلوع الفجر الى غروب الشمس on fami kanko Sheikh Abu Bakr Jazairi ka minhajul muslim kanko ko taarif makko ni ko taarif goto oda mobu oda lanciti sayyid sabiq ko wi ko woni horugol ko accugol tajinoji korkadi al muftirat iwika nange ngen fudi don ha kange mutoyta don wondude e anniye dewal rewgol Allah o da wi ko accugol nyaamugol e yargol e rendugol on tan don
wondude e anniye dewal famen dey tarifu jomiraɓe gande ka figol islami kamɓe kon num ɓe wi horugol ɗum ko wolaɗo gotum si manki a kontatake horuɗo kadin donc ko accugol ñamugol ngol e yargol ngol iwi ka fajjiri on feeri ɗon ha bi mana ka nangue ngen mutoyta ɗon wondude e anniye dewal si a acci ñamugol e yargol tawa ko fi ɓandu ma ndun no janɗi ko fiya ɗuyto fiyo graisse on ɗuyto tawa na anniye rewgol Allah haray ɗum na korka noon ka jomiraɓe gande ɓen kadina si a hoori kadi a timminali ber ko wiya kon a hoori ha e midi ma ha e 17 heures a taƴi ɗon hewtali période wiya ɗon haray wona korka waɗɗa si a rendi kañum kadi ko maɗiɗo timma ko ɗum wasi ulama ɓe wi ka figo ɓeyni li sawmi rukunani korka kan hino mari tugale ɗiɗi ko anniyatu wa zaman ko anni on e tan on anniye wondema hiɗa horude kañum e tan hooreteɗon ko ɗin ɗo ɗiɗi woni tugale korka kanka figol islam donc joni noon korka kan noon en ɗum ɗo ko tarifu on ni joni aqsamu sawmi anwa'u sawmi noneji korka no mari noneji buy horugol korka kala korka no senditi pecce ɗiɗi mandite moƴƴata mo noon halante ɗo kon korka kala ko wiyete korka kon fof no senditi pecce ɗiɗi ko noneji ɗiɗi korka woodi korka dagiika e korka harmuka korka dagiika e korka harmuka no woodi korka ka tawata si a hoori ɗa mari baraji ka Allah subhanahu wa taala no woodi yoga e korkaji si a hooriɗi a nangete ko bakka to jogiɗa hiɗi harmi ɗin korkaji no woodi korka dagiika kan kadi korka dagiika kan heno fecciti pecce ɗiɗi kadi korka dagiika kan no mari façon ɗiɗi korka farilla e korka naafilo korka farilla e korka naafilo korka dagiika kan ko korka farilla kan ko ma hoora sa hoorali Allah nangoyta lahara korka naafilo no mari baraji buyi kono sa hooral ɗum a hala probléme ka Allah ko ɗiɗo ɗiɗi woni noneji korka dagiika kan korka farilla kan kadi korka farilla kan no fecciti pecce tati korka fo korka ensemble en fof korka fo korka no fecciti pecce ɗiɗi dagiika e harmuka korka dagiika kañum kan no fecciti pecce ɗiɗi farilla e naafilo korka farilla kan kañum kadi no mari pecce tati korka farilla ka tawata ko ma hoora si a hooral tun a nangoyde lahara ɗum noon kadi ko none tati woodi e hino ɗo noneji korka farilla ɗin ɗi tati sawmu ramadan ko farilla dalil on kutiba aleykum siyam ɗo yoni en dalil ka sumaye ko farilla ko wiyete kon sawmu nasir ɗum kadi ko farilla c'est à dire ko korka ka ɗaɓɓitanɗa hoorema wigol Allah mi neeɓi jindude fi visa on mi tampi Allah ñande okkuɗami visa o wo mi hooray lewru mi hooray balɗe tati mi hooray ko an andi Allah no sabbima tant que visa yaltali harayta horugol ngol nangali ma ñande visa yalti o Allah no sabbi balɗe tati makko ɗimma lewru ma ko wiɗa ko a wowluno andi kan noon kadi ka woni farilla ko obligatoire sa hoorali a nangete sa hoorali tun a nangete ko a wiyani hoorema ɗum donc kan ɗon ka woni farilla e hoore ma
Allah ñande mi yi nene goto an o womi hoore ñallal Allah mi neeɓi jindude fi o jiyo paɗe am fo lanni ñande dewgal huma ɗo womi hoore jonte ɗiɗi Allah no sappima ñande jombuɗa jiwo ɓayɗa wawno tun toragol Allah yo Allah okkore ko faɗa ko gaɗa fawali hoorema korka ɓayno nga fawi hoorema korka si marsi tun a jonnitay Allah ko wiɗa ko si iwi ɗon ko wiyete sawmul kaffarat sawmu kaffaraji ɗum ta ɗum ɗon kadi ko an parguitoye ɗum ka waali ɗon mo inni watti ɓeygu mu yumma mum mo wi'i watti ɓeygu mu yumma mum harayno jeeya e ko so faltama kadi yo ɓeygu makko iwtu yumma makko wonta ɓeygu makko ɗum haray na ni tum programme worugol no nder ton kadi ko par ce que ɗum ko borrenedi monanade noon wigol watti ɓeygu mum yumma mum ko moni ɗa o tanaɓir ton par ce que ko on andi ko qur'ana wi kon innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura ɓe wolde konngol añinigol hersinigol e fenade hersinide kadi ko par ce que miiji to moƴƴa ko wiɗa ko mo waliduɗa duuɓi on ɗon kadi joni wonti yumma maɗa ɗon sikka ɗum hersinaki seeɗa joni gasi o wonti yumma ma joni noon si a faala kadi noon ɓen ɓe wiɗa ɗo yumma ma yo wontu kadi ɓeygu ma mballinin ara haray fasiyamu saharayni mutatabi ayn horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ko fuɗɗori ko rinɗingol dande ɗum ɗuuɗa joni joni noon si tawi ala dande nde rinɗina ala jiyaɗo mo rinɗina haray ko horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗi si tawi noon a sella a wowa horude hay suumaye saabu angal cellal ma ɗon haray ko ñammingol miskinɓe 60 karmo koye fof mum hoyanali bonɗo neddi on ha miskinɓe 60 hay siko ɗo tun kartil ɗen Abidjan ɗo ɗen ko goɗɗo ittirta kooƴe soƴƴira ɗumanno no gasa 5000 waloto ɗon faato joni noon 5000 fois 60 ɗin ɗon si sortike e manankum makum fi yeeso ko monaniɗa ɓeygu ma wa takkaynidi donc ko sifa ɗum ɗon wiyete sifa ɗin noneji ɗon wiyete korkaji farilla ɗi ɗi tawata ɗum ɗon ko sawmu ramadan sawmu nasr kañi e sawmul kaffarat joni noon aren e korkaji naafiloji ɗin wiwɗin ɗin kadi hiɗi wooda ɗi mari baraji dongal e wakkande no jeeya majji horgol hande acca janggo hor hande acca janggo ɗum ko korka annabi Dawuda kan no tabite sunna no jeeya e mum horugol balɗe 6 juldaɗo ɗum no jeeya e sunna no jeeya e mum horugol lewru kala 13 14 15 ɗum ɗon no jeeya e sunna no jeeya e mum horugol balɗe 15 arane ɗen ka sabbor sumayeɗo ɗum ɗon kadi fof no jeeya e sunna no jeeya e mum horugol ñande arafa no jeeya e mum horugol 9 e 10 jombente ɗum ɗon fof ko korkaji ɗi tawata heɗi tabbiti e sunna nela sallama heɗi mari baraji dongal e wakkati donc kañum kadi e neɗɗo mo tawata o jomba o huuli memugol ko duwa ka memude kon so hoori programme o régulay bami donc kankorka ɗon kañum kadi hoorirgol fi yo daɗu ɗum ɗon ɓay ko hadisinela sallama ɓe maaki ya ma'ashara sabab man istada minkumul ba'a falyatazawwaj kono yo dental sukaɓe kala e mon hattanɗo jombugol yo jombu mo wawali haray yo hooru no wawi wallitade programme uji ɗi donc sifa kan korka ɗon kañum kadi ko korkaji sunna ɗi joni ko korka honka woni korka ka tawata kan ɗon si a hoori ka si a nanguidama e kan korka lahar haray na fi baraji wona wolede taw ko sa heƴata e ɓoggol taw wani korka harmuka kan no jeeya mum ko wiyete sawmu daha horugol wiya ɓay ɓawɗo ko minen nanggayno yimɓe ɓen ko minen toñayno no waɗi bakkatuji dongal e wakkande wiya joni hooray ha maaya kankorka ɗon wigol hooray ha maaya kankorka ɗon hika harmi mo nanguidama e makka lahara kankorka ɗon haray ko probléme o mari nelaɗo no haaɗi sawmu daha kala ko bonnuɗa wi yo Allah accane haray lanni o gayndi c'est fini
si tawi noon ko yimɓe joganiɗa ɓe hetta na ƴettugol jawle yimɓe ɓen de wi astahfirullah ko ɓe hettu astahfirullah ittata ɗum ɗon koko bonnuɗa Allah kon subhanahu wa taala si tuggoyke ka kammu si on tigi niisi laɓɓini pos tuubi desidi wattata hande kadi haray Allah accanimo few attaibu minal dambi kaman la dambala tuubuɗo e bakkatu no wawi mo waɗali bakkatu ha hande qur'ana wi en qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah yafuto den rangal bakkatuji ɗi sawmu dahar ɗum ko korka harmu kano sawmu alwisala sawmu alwisala korka kan hika dagani nelaɗo kono ka harmani en enen kon ɗum wiyete alwi nelaɗo hoorayno ka futoro ka ɓe duwa huntade ɗon net ɓe continue a korka kan jemma ɓe continue a ñalorma ɓe huntoyo futoro hikkiɗo ɗon on kamɓe no daganiɓe kono enen ka daganaki en sen hoori ka haara e waɗi ko en duwaka wadde si iwi ɗon e korkaji ɗi andanɗa hoorema ɗin tawa ɗin ɗon korkaji bimana ɗi waɗɗinayi bakkatu korkaji ɗin ɗi waɗɗinayi bakkatu ko hanaɗi rentede e muɗum donc haray sifa ɗi korkaji ɗi sifiɗen ɗo e horugol lewru kala lewru handu timma handu lanna arana lewru suumayeno min noon mi ala innitude hay fuygoy ko fi hon ɗum nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe hoorali ha hande lewru handu timmindu fof payritina lewru suumayeno sonnaɓe maɓɓe ɓen ko wi lebbi ɗin fof ko ɓe ɓurayno hoorde ko sabboto suumaye ɗulle ko balɗe 15 arane ɗe kono naduma e horugol lewru handu timma haɗi yondinonoɗa beru ha ka nelaɗo ari ɗon ɓayna fi a ɓuray ɓe andude ko watte donc sifa ɗiɗo korkaji ko korkaji bimana haɗani iwen noon aren e nduɗo lewru suumaye ko honɗum woni ndu lewru suumaye ndu wi'a ɗe yiye ngooru ko honɗum woni e mayru lewru suumaye ndum fi mayru hindu no hawni fi mayru no mawni ko waɗi noon Allahu lanɗon subhanahu wa taala teddi mawnini fi mayru moƴƴa ko waɗi noon gundoji Allah ɓurɗi mawde ɗin gundoji o aduna koye nder ndu lewru suumaye woni wona lewru fijirtendu ndare no Allah subhanahu wa taala farliri korka kan noon ayaje ɗen sen ari ka sortu bagara aya 163 verset 183 surat la vache ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun korka kam farlama e mum wano ka fallirano noon e adiɓe on ɓen bimana fiyon hulu Allah hakke ma ko tawi kon korka kan no hitti horugol nduɗo lewru suumaye no hitti no mawni Allah subhanahu wa ta'ala newinani dendanangal tagore julɓe ɓen fof kala alhaali no fewdorɗa fiya profitu e suumaye on wata ronku heɓude ko won ton so daari ayeje ɗen iwi kadi fuɗɗi ɗon ha ka page o lannoy ɗon on taway fo mum konngol kala konngol no jonni valeur korka kan Allah daali ayyaman ma'dudat a ñalaɗe ɗen ko ñalaɗe dolnuɗe ko ñalaɗe waɗaɗe barki kono ɗe ɗuuɗa Allah daali ko ñalaɗe ɗe ɗuuɗa ɗe jogii valeur kono ɗe ɗuuɗa ayyaman ma'dudat yiltoyi qur'ana wi ɓay Allah no andi wona yimɓe ɓen fof korka kan arata tawata ɓe wawi horude faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra kala e moɗon mo korka kan ari tawi himo nawni ma hara mo setade mo e voyage harna voyage mo moƴƴinani hoore makko ɓay suuma e ari Allah daali ɓen ɗon yoɓe limu e ñalaɗe suumaye beruɗe ɓe ñaamiɗen ɓe yoɓitoya fa iddatun min ayamin ukhar no woni très important ko woni ɗon ko ñalaɗe suumayeɗe
ko fi honɗum ñalaɗe suumayeɗen hiɗe teddi hiɗe mawni hiɗe jogii valeur si ñallal suumaye feƴƴirima a hettitata ñallal ngal aduna mo teyke pas ñaami ñallal suumaye haray na kafara horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗi fawimo e konguɗi jomiraɓe gande fi kala no woodi hellotoɓe ɗon ko faala o mo teyke pas ñaami ñallal suumaye horay lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ñallal gotal on tigi yoɓata ko watta ha kafara goɗɗo hoora lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ko so rendi e ɓen makko ñalano suumaye ɗum tabite windi wiwɗen kono ko ñallal gotal o yoɓata kono probléme on ngal ñallal gotal ngal o yoɓata o wawata hettitude ngal aduna ko woni yoɓirde ngal ɗon ko fiwata o nangoye lahara kono na baraji ñallal gotal suumayo o wata hebde ɗum hay si on tigi hoori gurdam mumɗam fop tawa fewndo ñaami ñallal suumaye ngal hari ko duuɓi 17 o mari o fuɗɗo ɗon o heɓa duuɓi 100 o hoora duuɓi 100 timmuɗe tis ñallal suumaye ngal o perdi ngal haray o hettali ngal o heɓani baraji maggal donc ñalle jogiiɗe valeur noon ko ɗum wasi Allah daali ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɓen ɓe no ɓittora korka kan tawa bi ma'ana si ɓe forsi ɓe wawi horude kono fayda yaada e wonkiki nawnuɓe nawnaje ɗe dikkata ma ɗum nayeɓe ronkituɓe ta ko ber ko ɓe ñaami woɓe dari ɓen ɗon kamɓe wiyatake yo yoɓoy sa heeɓi duuɓi 60 naye ngun haɗi wawugol ma horde ko sa heeɓi 61 wawoyta an on haray ko ya ñammin koyo on tigi etu ɓen ɗon ko etoɓe noon si ɓe eti haray ɓe wayi wasi ɓe hoori ɓe heeɓi baraji ñalle sumayene wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrullah kala ko wi'a ko ñaamete mo ɓeydi ɗon noon maafe ɓeydi mbuuɗi ɓeydi goɗɗum haray no moƴƴani mo Allah daali wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun ko nde horoton moƴƴani on hara hiɗon anduno hiɗon andi o istisna ɗo mo metti firde par ce que si tawi piiji wiyama yaafama wiyama kono ko nde wakkiloto ɗon hooron a sikkay joni ko wiyaɗo no nawni on ronkituɗo on ittitaɓe ɓenɗa ko ɓe wiya yoɓe wakkilo nawnare nden yoɓe wakkilo voyage on yoɓe wakkilo mi yeyi yimɓe buy si ɓe voyage ude ɓe hoora ko ɓuri moƴƴude siɗa voyage ude ñaamu yoɓitoya ɓay Allah okki kankadi mo yiɗi so okki jaɓa wiya Allah jarama ko kanko okki kanko hayfinani en diina kan siko bindi jokka ka satta a yimɓe ɓuynoyna bo min tun ka auto wallan ɗo no climatisa donc mi ala fawde hooran ɗo ñallal yoɓetengal e tigi tigi on mi ñaamay o anda alhaali gundoji ɗin ngal auto wal no yaade ha e niveau courant majja few ara ko kesal pul e koɗolum ka tawata ala ko ñaame ala ko huntore hay fus kono gerdoyta ɗon karmo ko en voilà donc hara heeɓi probléme ma ɗe avion je ɗe on ɗo yiide ko ɗe ɗo ɓuri rondade probléme howruɗo a puusay ɗo tawa hiɗa hoori ko ñalorma yahoyon ha leere ka wowɗa huntagol ɗon tawa hewti tawa ha joni météo on programme avion wal ngal no wi ni ɓaali tankele ni ɓaali taƴatake o affaire jemma e ñawroma son janggi géographie on anduɓe ko wiyete kon le méridien ɗi ciifi ɗi wonɗo yiide a taƴitay tun ciifol goo tawa naati e ñalorma woɓɓe goo donc ko ɗin gundoji on géographie ɗon waɗi si patron o wiisi ɗon voyage de ñaame kanko mo andi gundo mum o joni noon si tawi ɗo ari ha ka taƴƴinoɗoɗa
a huntoto ɗon ngal suppitoyke e leydi goo tawi ɗon ko ñalorma a susta ñamude yahoyi ha kadi on ñalorma juuti ngal suppitoyke kadi e leydi goo tawi ko ñalorma ma hana desa Allah walli on hana on ƴettu foluwal ngal e honno wiyete télé scandinavie ji ɗin hammirɗon télé dow ton ko lebbi jeego ñalorma lebbi jeego jemma sa falliroyi toon no ara Allah wallima o polji ɗin ko noon mi haalna o donc ko ɗum waɗi ko Allah okki ko jaɓu wiya Allah jarama kanko andi gundo mum o jon noon wona ko Allah wi ko wa anta sumu hayrul lakum ko nde hooroto moƴƴani on wona ittitaɓe ɓen Allah wi wona nawnuɓe ɓen Allah wi wona naye ɓen Allah wi wona wonɓe setade ɓen Allah wi ko ɓe tawaka noon e ɗum ɗo ɓen ɓe tawaka e nawnuɓe ɓen ɓe tawaka e wonɓe setade ɓen ɓe tawaka e naye ɓen ko ɓen Allah wi amma noon onon noon onon luttuɓeɓen ɓe tawata on ala voyage on nawna on nawyaali ko nde hooroto moƴƴani on par ce que no woodi ampotoɓe amparantiɓe no woodi ɓe ampo nawnuɓen ɓe moƴƴina gastrique ko ɓen Allah wi ɓe moƴƴinana hoore maɓɓe gastrique andi o nawnaari ɗum ko psychologie noon ɗo wawi programme de ɗo hoore ma nawna ɗo wemba jama on ɗo fof ta ko kulol ma reetu ɓus waɗama on faami donc ɗum hino waɗa ma ɗum créana hoore ma voyage fiita hooro Allah wi onon no luttitoɓe ɗon men ko de wakkiloto ɗon hooron ɓuri moƴƴude ndaare bi ayiji ɗen fuɗɗi bin fuɗɗiɗe janngude fii korka no woolede kono lewru ndu woolaka Allah noon inniti noon lewru ndun tigi aya hikkiɗo ɗon o shahru ramadan alladi unsila fihi alquran shahru ramadan lewru suumaye ndu'u ɗo wawi de lewru suumaye ndu'u no firire noon ka nahaw hara ko irabu shahar on faami sa wayama ya waɗu irabu shahar on faami shahru ramadan ɗo on andi ko mubtada o e habar wonɗon kala ko tawata kala kalimawol kala jumla mo tawata hara ko inde o fuɗɗori haray ko mubtada o e habar ɗum wiyete kana haw on faami ko ɗum wiyete aljumla al ismiya aljumlatu l ismiyatu tatakawwanu bi mubtada'in wa habarin jonnon ɗo shahru ramadan ko on to mubtada o e habaru won ɗo par ce que a wata wiide shahar wiya mubtada o wiya ramadana wiya habaru par ce que ɓe inni al mubtada o wal habaru ismani marfu'ani kono waɗirta irabu ɗum ɗo a wiyay shahru damirun mustatirun taqdiruhu hada shahar damirun mustatirun تقديره هذا أي هذا شهر دونك هذا أولي مبتدأ خبر كو شهر رمضان كو مضاف إدوما on دادي كو دو أسيبي شهر رمضان lewru suumaye ndu on ismul ishara on imo suuɗi ko haada o ala ɗon ko so ɗaɓɓitama so yaltita ay hada shahru ramadan lewru suumaye ndu wawa si goɗɗo wiyay lewru suumaye noon ko honɗum Allah daali alladi unsila fihi alquran goɗɗo kadi wiya qur'ana noon goy ko honɗum Allah daali hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan hino valeur hino ko jonni lewru suumaye ɗum kon valeur koko tawi kon ko nde qur'anare tippi e ndu lewru suumaye koye lewru suumaye ndun Allah tippini qur'anare nden nde fopp mayre allati unsila fihi alquran donc andir ton ko programme qur'ana on jonni lewru suumaye ndun valeur ko tawi kon ko e nder lewru suumaye ndun bimana e qur'ana on tippina jonni lewru suumaye ndun ndu fof payru valeur jon noon ko honɗum feƴƴi ko allahu nanɗon subhanahu wa ta'ala ɓay o prononcike qur'anare nden ha gasi nde woni deftere Allah ndaari malaikaji ɓurɗi labbede ɓurɗi teddude ka makko
ɓen ƴetti qur'anare nden ɓe ɗowtide ɓe addinde bi maana e suudu no wiye baytul mamour ka kammu dowga e kammugo dowga on processus ɗon on mécanisme ko waɗi ko e jemmare on andi ko ɗum Allah daali kalla innaha tadkiratun fi suhufin mukarramatin bi aydi safar kiramin baram jante qur'an Allah wi nde alqur'anare ɗo ko qur'anare teddude ni wonde e ɗereeli e teddinaɗi marfu'atin mutahhara ko ɗereeli ɗi fiimum ɓanta laaɓuɗi kadi bi aydi e juuɗe safarati malaikaji ɗin noon kiramin ko tedduɗi barara ɗigguɗi heɗon andi ɗi konnguɗi ɗo ko ɗi wiyete siyahun mubalakatun ko siyahun mubalaka c'est-à-dire ɗum ɗo ko mustawa ko niveau gono si ɗum ɗon faame koni wolde ko ala kulli hal e maana c'est-à-dire ko malaikaɓe ɓurɓe dolnude ɓurɓe tiiɗude ɓuraɓe yiɗede ko Allah ɓurɓe ɗiggude ɓe fiimum ɓura ɓantede ko ɓen ɗo wonno ko jonnade nde itta ka Allah nde adda ka baytul mamour ɓay noon ɗum ko jemmare waɗi jemma ko on action ɗo waɗɗon ko on jemma woni jemma laylatul qadr joni noon tippagol mayre e on jemma ɗon ta ko e ndir lewru suumaye ndum jonni lewru suumaye ndum valeur ko fi on ɗum waɗi si qur'ana ɗum wi'i hudan linnas shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas heewa si fi qur'ana no haalede wiye hudan linnas hudan lilmuttaqin hudan wa bushra hudan lilmuminin sifa ɗum ɗo kono hudan linnas ɗuuɗa ko ɓay ko adade tippagol mayre fi tippagol mayre ko de peewal wonande dendanangal yimɓe ɓen c'est-à-dire c'est une direction pour toute l'humanité c'est-à-dire ko ɗum wasimi inni ko gundoji aduna on fof woni e nder ndu lewru suumaye hari aduna on fof majji jinna maapike majjere jaali leydi ndi wuli tampere hatti tawi kala ko wuuri ka hoore leydi ɗo kon hino faala ka fewtira no faala yo ɗum ɗo chance yo peewal ar yo direction heɓo ko ɗum wasi nde wi'a hudan linnas joni noon koko nde ari ɓayde ari par ce que ari ha jinna e kalu yaagol mum wi e awa affaire on satti en anda ko ɗum ɗo suti jinna tigi wi awa situation on ɗo ko gotele piiji ɗiɗi imma hara Allah adda e joni ka feewire programme maɗum o en fokkiti o lanca en o halka e woni kono sattata ɓuri ɗo ɗon andi ko ɗum jinna wino wa anna la nadiri a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rachada joni noon nde aroy noon tawi l'humanité était nécessiteuse était besoigneuse d'une direction d'un changement hani jagguji ɗuuɗi no warindirede tooñe jaali nde ari argol mayre noon kañum kadi nde change programme ji ɗin fof programme développement fof ko ɗon ari nde tabintinni sariyaji hakkude yimɓe ɓen wuurida tawi toñidirtake warindirtake nde développini science on e gandal ngal invention ji ɗin fuɗɗi fi atome woola fi développement woola fi géographie woola matière ji ɗin fof ari change aduna on jonni aduna on lumiére go no wawete yarede tawa ko hoore développement e hoore bien-être ko ɗum wasi wiya bi hudan linnas wa bayinatin min al huda wal furqan joni noon daare ɗo qur'an ɓay Allah subahanahu wa taala jonni valeur lewru ndun ha moƴƴi jas joni o yiltiti e istisna uji ɗin yilti o wi noon joni ɓay on andi fi ɗum laaɓi boyi joni noon faman shahida minkum shahra falyasum hiɗon andi hara Allah dartino ɗo hara eno kala ittanoɓe ɓen ɓawoto fof naatiti kadi joni noon ɓay ko ni murandu wayi kala e moɗon mo ndu lewru ari tawi kala e moɗon mo lewru ndun ari tawi faman shahida hunaka farqun kabirun bayna shahida wa shahada shahida
ko kala mo lewru suumaye ari tawi shahada ko yiwɗo ndu o gandi ɓay ko shahida wiya hay bumɓe ɓen ka bumɓe ɓe yiyayno kono ɓay tun lewru ndun ari tawi ɓe ɗon fi kala ɓe yiyata ɓe hoore faman shahida minkum shahara falyasum kala seediɗo nduɗo lewru haray on tigi horuno mo lewru ndun ari tawi o wi waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar ɗo kadi bala haji important jino ka tafsir ɗo ka Qur'an ɗo ndaare istisna on arɗo ley ga on o ƴettali ittitaɓe ɓen dow to fof dow to aya on dow to ko wi faman kana minkum on faami faman kana minkum maridan aw ala safari ɗo faman shahida minkum shahara falyasum waman kana maridan minkum ala ɗo ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه ندوت ليغا على pourquoi c'est important on diga do andude ɗum bi mana Allah nan ɗon ittitiɓe kaaji mum ɓurno hayfude ɓen dow ka wonɗo foyasude e nawɗo nawnare ndikkore ko on ɗon ka mum on ɓuri newade edi nawnuɗo nawnare nde dikkata e nayejo mo wontata paykun hande kadi ka joni si tawi ɓurɓe ɓe situation mum ɓuri ɗo hoyde ɓen fayin accanama ɓe situation mum ɓuri sattude ɓen tamodi ta landi to fi ɓen ɗon ka gara e feƴƴi ko jelu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar Allah daali yuridu llahu bikum lyusra Allah ko newende falana en wala yuridu bikum al-usr o falanaka en sattende sina ɗum o wiyayno nawni dikki nawi no voyage de fokko yo hoor kono o wi o falaka sattinande Allah daali walitukmilu al-iddata walitukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun oɗo aya kañum kan no peesi ka affaire lewru suumayenum ɗo timmine limone nden en qualité et en quantité walitukmilu al-iddata walitukabbiru allaha ala ma hadakum mawnine Allah subhanahu wa ta'ala mawninemo ko addani on lewru suumaye ko tindini on ka diina o waɗani on ka moɓon baraji mawninen eɗen andi ɗo si goɗɗo tampoyiɗo Fuuta ha siññinike Allah addimo Abidjan ɗo goɗɗo pooɗimo ɗo jonnimo place wi yeeyu ɗo ha gasi jonnimo suudu ka wona hara o yoɓata luwasi golle ɗen hino marsude o jokki ɗon ha o heɓi soodi terrain o darni suudu o jokki ɗon ha o darni kamen Fuuta o jokki ɗon ha o darni Konakiri o soodi voiture personnel eɗon andi ɓen waɗanɓe mo ɗum ɗon kaw fotti e maɓɓe oɗon andi o waɗa juuɗe ɗiɗi o faala e wattude koyngal hakke ma ko ɓe teddi ka makko weltanelam ɓe du'anelam ɓe komi ari ɗo hari mi anda ley mi anda dow fiiɓe waɗanma ɗum ɗon addanɗoma noon lewru suumaye ka mooɓa baraji wali tukabbirullaha ala ma hadakum mawnine Allah sabu ko fewni on faade ka ɗo diina ko wa la'allakum tashkurun wi'e mo merci wi'e Allah jarama fi hon ɗum koko woni e lewru ndun kon ko woni e lewru ndun kon e moƴƴereji nela samaki no arde e moɗon lewru teddundu ka Allah subhanahu wa ta'ala lewru ndu dennanangal dambuɗe yiite ngen fermete dambuɗe aljanna ɗen uddite seytaneji ɗin kolmbe naafiilo lewru ndun ko farilla yoɓete farilla ko yoɓete ko yi farillaji jeeɗɗi sa ari ka juulirde juulugol fana a juuli darɗe ɗiɗi a jooɗike malaikaɓe winday winnante baraji juulɗo fana o sa juuli fana o malaikaɓe ko notata ko fanaji jeeɗɗi wonde ɓe waɗa temeɗɗe jeeɗɗi wonde ɓe waɗa guluji jeeɗɗi wonde on fana goto mo juulɗa e nder ndu lewru ɗo signé ɗon a naati aljanna ɗum koye ndu tun heɓoto ɗum koye ndu lewru ɗo tun heɓoto yiltoyo kañum kadi jemmare kañum kadi no e nder mum sa wi astafirullah nde wotere ma waɗi sadaka ma waɗi dewal nde wotere windaneɗa baraji timmuɗi tis rewɗo Allah duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi tati e lebbi nayyi nde wotere e karmo koye
rewa Allah lewru woturu windaneɗa jemma goto pet windaneɗa a rewi Allah duuɓi 70 dewal anditeɗo mo aroyi laakara tawa ko duuɓi 70 o wuuri ta mo jogii leylatul qadirije 3 validade ka Allah subhanahu wa taala andi kanko c'est à dire baraji makko ɗi no ɓuri tammo o wuuri o na haray ko aljanna o suti ko sabu noon ɗin moƴƴiriji ko Allah waɗi e nder ndu lewru suumaye ko Allah wi wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuru wiyemo merci ko fewni on faade ɗum o holli on ka wawaton heɓde baraji jon noon no woodi piiji hanaɗi wattanede hakkille e nder lewru suumaye ndu ko ɗin ɗo wonde wonde waysidi yannano sintude donc wawen ɗumannade darnugol yewtere nde ko honɗum woni ɗum lewru suumaye nun hebbinen janngugol qur'an hebbinen jantagol inde Allah subhanahu wa taala hebbinen ɗi bayanaji hebbinen ɓattagol ka tafsir watte hebbinen ittugol sadaka wallitagol miskimɓe ɓe ala ko huntora ɓen waɗen ɗin golleji moƴƴi tertoɗen D6 mollido D6 50 mi ñaami damuwal ngal a ñaami ngal Ronaldo Messi Barça profiten e ɗe ñalaɗe ɗo tertoɗen ɗi réseaux sociaux ji moɓe baraji ça c'est très important si iwti ɗon yoga e piiji no woodi yimɓe wersindiɓe e piiji ko marɗi baraji wona sullagol ngol ana yimɓe ɓumi susta ñamude jemma ko senniniri korka men kan e korka alyahuda ko on sullagol ɗon hay si tawi si a ñaami rendu muusete ñenti sunna on ƴetta tasi ndiya yara wona ñentini sunna on a sullike fiya heɓu baraji ko won ɗon kon kañum e huntagol ngol law taw accu ha niɓɓa ha na ɗum woni sunna sunna o si nangue wirniteke no woodi leere ka taƴete no woodi leere ka fotoron juulete yahoɓen ka leyɗe arab no andi ɗum sunna on ko ɗum wi en taƴon kadi taƴe taw si juulon ko ɗum nela sallama waɗi par ce que ko yon tigi juulu tawa hoore nden no jooɗi kon no wawirta juulirde ina kummiran hundaɗa andi ko toori kundaɗa andi ko getum kundaɗa andi ko ɗum kunda ɗum ɗon fof no uurude ɗon juula ɗon ko laaɓi hakkude ma e Allah ñaami a haara juula fami donc Allah sattinanalen o yetike yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra e sifa ɗin piiji no dagui lootagol ñalorma suumay no dagui gosagol ay gosogol parte no dagui fami suumay arali yo naado en e salteyagal dagui gosagol ñalorma suumay no dagui lootagol ñalorma suumay probléme hay fus ala e ɗum donc haray ko sifa ɗiɗo piiji mi daro fewn ɗo ɓay alhaali on wayiri ni e cheikhuɓe men ɓe waɗana en taalif wallahu a'la wa a'lam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wala ɓe holli kadi question ji buyno woodi inchallah ousage rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli karim assalamu aleykum wa rahmatullah yetti Allah subhanahu wa ta'ala en duwani ke nelaɗo sahaba e huɗuɓe yewtude fou haray e wettanike karankoɓe men ɓen gila ɓe ari ɗo ɓe fotaji wano hande ni ko bayanaji ɗiɗi waɗa wano hanki kadi ko ɗiɗi ɗum noon aray ɓe jarama e weltanike ɓe foti ɗum ɗo no holli ko yiɗangol ma yiɗe ake so ɗi waɗi bayana goto aray finaɗon ɗinneruji wono e weltanike ɓe foti ɗum noon aray programme ji ɗin ɗo bayano gasali lande wonde important no ari ɗo e ndaare so ɓe jabanto ende hakede fof ɓuri kongo fiɓu ara wiɗen fi programme on ara taw Allah o newno ɓe no ɗo le 22 février Allah subhanahu wa ta'ala newni e waɗi bayanaji buyi ñande wonde waɗen bayanaji ɗiɗi ñallal goɗɗi no waɗe ñallal aray e weltanike ɓe yo Allah yoɓɓe ɓuuri moƴƴude e joddi enen kam nafire ko yewta ko aɗa ko woni nafa aɗa kol ƴento waajo si tawi ɗa wanno hunde nde haɗaɗa e mum nden ko ya haɗi ɗo ɗum woni nafoore nde tawi a innama ya waɗu ɗum ɗo hara yiɗa andi ko ɗum ɗon moƴƴi ko ya waɗu ɗum ɗum woni nafoore ƴentagol waajo ɗum noon aray programme ji ɗin ɗo aray ko hande wonɗen e hulotirde o dawra ɗo e waɗiɗe o fayda balɗe 9 sappo no waɗede ɗo yewtere ñande o ñande fayda ɗum noon aray
siɓe men wonɓe ka l'intérieur ɗiɓen hiɓe faala yo walluɓe ɓe hewta ton ila ɓe hewti ɗo yimɓe ɓen no nodda tun hay ka wowa noddude no noddude ngaal jon noon tigi tigi on haray moko baɓe fotti yen ndaaru woɓɓe ɗowta ɓe ɗum noon haray ɓay ko andu kono ko woni nde anduɗen nde wowɗen fi wallodirɗum fi ko wallitore daawa enen ɗo buy hiɗen ɗo en buy o kala men si waɗi ɗo 1000 francs ma woɓɓe waɗi 5000 pelleten heɓay e ko sooden carburant yahen ɓay ko sampedoro susɗa si hewama sampedoro arde gañowa iwe gañowa yahe jokoy iwe jokoy yahe vavoa iwe vavoa yahe jiglo iwe jiglo yahe ojene ɗum koko frontiére lagini to ɓeɗo fof ñande ɓe nodda waɗa yandi walle men yon noon enen ɗo ko enen wallata ɓe enen ko ga ñande o ñande nana yewtere no newi kono wonto woɓɓe goo hara ɓe heɓata sifa ko wonde heɓde ɗum noon hara jaaɓotoren kisa juuɗe a même tan wallodire eɓen ko wallitoren fiyawra ka daawo ɗum noon haray ta kamɓe ɓe yo imma min minoɗen gila ka sonnaɓen ga on fof joni nder o juuɗe e waɗe nokku ngotu wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inna allahi huwa khairan wa azama ajra aray mo kala wakkilo aray ha baali en ha maali wakkilo ɗen si innama ya addu goɗɗum o ya addu waɗane ɗa o hettayta bénéfice mum janggo e haray ko ñiɓo e wakkilo ko ɗum tawɗen enen fulɓe ɓen julɓe ɓen allah subhanahu wa taala hino aybini murdam mari kon ko mari ko hara wakkata allah subhanahu wa taala yiɗani ɗum wudduɗo mo yiɗi noon neɗɗo galo mo yiɗi okkowo si tawi woni a woni ko okkowo ara yange allah ɗum weldi miɗon andi nelaɗo no reddiɗi ayde qur'an wano to ndar suratu bagara e ɗori ɗiɗi pot ko reddi ɗum fi waɗugo sadaka sey a femmakol ɗum ɗo harena hunde sama kalare fili nago layele ayjele o yiɗi golle reddina en ha wawe wadde kono waɗe wadde haray koye wakkilo kala okkuɗo haray ko waɗani hoore ma woni ɗum ɓeɗa hokka andi yonan wa hoore ma moƴƴa gonɗa e wadde kon ko fii allah haɗa ikhlas mo ɗo e kadi andi yanoɗa ɓay hiɗe mari enen ɗum fof no woni mawɗo mo ala ɓiɗɗo kono ala e ɓiɗɗo mo ala mawɗo buye men haray hande mawɓe mum feƴƴinino ara mo kala anni yotto sa waɗi 1000 francs fi hoore ma anna mawɓe maɓe 1000 francs inchallah ko ɗum yeeli heɓugol ɓiɗɗo no jeeya hen koko waɗane sadaka ma duwanoma ko waytata sika ɗi piiji ɗum ɗo fof haray no moƴƴi andintingol ɓe haray meɗen weltani on dawma wadda ima hiɗo wakkili e hiɗen toro allah yo allah waɗan en barke ko wonde e ƴettude waɗa ɗon ɓe ala e wadde ɓe kamɓe kadi yo allah okkorɓe ɓe waɗa haray ko ni l'islam waɗi haray koye wakkilo wallodire si tawi wonimo kala addi seeɗa e tampatake kono si tawi accidama e organisateur ɓe ɓen ma e kimɓe fi ɗum ɗon ton e ɓe waɗay ko ɓe wawi kon kono piiwe ɓuy ngakkay ɗum noon haɗa e wakkilo ɗe inchallah haray ɗo weltana ɗon jarna mourade haray inen fuɗɗade question je ɗen haray question ara e landal ara nanngal ko ngal ɗo ko yoppugol e hande de bayano kono ko français ngal ari o wi haray kanko o wayasa hakkude ɗo e labbe balɗe tati joni noon wonno e nder mum haray o waɗa juurude ɗum ɗum noon joni no animo honno yoɓirta konko o juulano e nder wayasa haray ko lamdal ñalorma wangal haray oɗo inni mo wayasa ɗo e laɓe balɗe tati
jonno wonno e sanga e wayas makko go ari o julani wonno gadata ko wonno o julani tamit diddal wiɗen voyage on no woodi piiji Allah subhanahu wa taala waɗane ko wiɗe ruksa rewe leydi Allah subhanahu wa taala waɗane ɗen voyage ɗen voyage ɗe no tagi ko ɗote julde men no tagi ko hawtude no tagi kadi a ñaami suumaye yoɓoye tawi distance voyage e ɗon mo fitti kilote tan nganndi feete ke joyi nayi ɗon ɗo dey on ko yaaɗa faaɗa si tawi woniri noon haray ɗi ruksaji no woodi ɗoyɗugol julde ɗe hawti kadi masalan sa fuɗɗiti ɗo aɗa yaade a mee on ari ha fana heewi oɗo tawa o yamɗi e saare nde ama joni voyage o woni goon bam si fana heewi no tagi a juulon darɗo ɗiɗi fanade so gayi jarnu juulon darɗe ɗiɗi alan salah ka fewndo fana hawti ɗum fana e alan salah ɗum ɗuyti kadi ko ɗum ɗo wiyete jamɓu taqdim ma al qasr ino tagi kadi ka fana on heewa fana heewi jokkon ha ɗum jogi noon ha alan salah heewa ɗon daro juulon darɗe ɗiɗi fana darno juulon darɗe ɗiɗi alan salah andi on hawtiki kono ko wakkuto yeesoje ko ɗum ɗon wiyete jamɓu darɗo sir e honno jamɓu takhir ma al qasr bi mana ko jamɓu nennaɗo wondude e ɗoydude ɗum no regi korka kan e kasali kam ino wawi ñamdude o yoɓa hen joni noon si on tigi juulani ɗum ɗon bi mana o yoɓay en dañi ɗum tigi juulama ko yo calcule o waɗa ka hakkille makko ha gasa anda ko barɗiɗe ɗum wonno e on programme ɗon o yoɓa e konngol jomiraɓe gandi ɓurti ɗurde ɓen no woodi woɓɓe wo kadi wiɓe on ɓurɗi feɗi ɗuɗi ara jiɗiɗi jami on ɓe ɗuɗɗi dunna fiɗo kono Allah yaafi no woodi wiɓe ɗum par ce que kamɓe koɓe ko haray wattade on tigi kede diina taw hadis mo ɓe jokkindiri on ɗon on no hulɓini kay ko al ahdu baynana wa baynahum as-salat wa man tarakaha faqad kafar donc ɗum noon mi waɗi réponse o mbita ko en donc woodi musidɓe men nanɗiɓe si tawi neɗɗanke o wondiri ha gasi tawa o farama firtude ko wondiri masna o wondirata ko wondiri ko nagon ko hon ɗum woni ñawore makko on tigi hoore e ɓarɗe tati maɗum o ñammini miskimɓe sappo maɗum o holdini ko ɗum ɗon woni ko waɗɗima ɓe nanndi est ce que no tagi kadi ka wondiri e qur'an on kalmo koɓe puswiɓe qur'an an no wondirde par ce que ko sifa Allah subahana taala ko konngol makko kalamullah mbaɓe hoɗiɓe ɗum wallahu alam ala nam rabbil alamin haray oɗo kadi landi wano juulirɗe woniri e sengole étage est ce que no sellana wonɓe dow ɓen ko ɓe ñentina imamujo ley kamɓe suddiɓe o wii kadi haray mo lamɗo est ce que sonnajo ino wawi bumanade jommuɗo ɓiɗɗo siina makko ɓiɗɗo kawtal makko est ce que sonnajo o bumanto jommuɗo e siina ɓiɗɗo siina mum landal arnal ngal musidɗo no mi are ɗo ha mi hotoro landal ngal ko mi anda ko waɗi sa heɓɓi ɗo landal arnal ngal est ce que sonnaɓe wonɓe dow ɓe ta ƴuurire leydi wawi jokkude ɗum ɗo wallahi mi anda kalmo koɓɓe no ɗo ɓe wawi wallitade amma e honno wiyete fi bumanagol est ce que goɗɗo no wawi bumanade jommuɗo ɓiɗɗo nawla makko e o ɓumanɗomo par ce que wona o nene makko direct c'est à dire na kanko jibini jiwo mo waɗa joom joom fam ko israo makko kono mutno mutaki ha waɗa waɗa an wawa ɓumanade itanen ɗonna wallahu alam nam haray oɗo kadi wi oustas ɓeɗo lamɗo fi muudo zakatel fitre
ko mbuuɗi ɓuri moƴƴude kaa ko ñaamete ɓuri moƴƴude. Woɓɓe innay ko mbuuɗi, woɓɓe inna ko ñaamete. O tabiti rasulullah sallam ɓe golliri kon ɓe ɓurna maɓɓe ɗon fof witalaga sengo ko muuɗo ko ñaamete ko waɗi waɗani mbuuɗi ɗon maɓɓe wallahi ɗum wonnama mbuuɗi waɗataake maani wonnama mbuuɗi waɗataake wallahi karmo koɓe hoolaaɓe e peewa mum e kulol mum Allah e gandal muɗum ɓe tabintinni wondema mbuuɗi no waɗi par ce que ko hadafu on ɗaɓɓira ko fii hon ɗum e muuɗo o wona ittirede ko fii nden ñande wata heɓo julɗo mo heɓaani ko defa wata julɗo heɓo mo heɓɗon anndi ñande julde torataake few ñande julde goɗɗo torataake fii julde noon no tore leydi par ce que haare jamaw no ɗuuɗi moƴƴa ko profité ko fii markage no tore fii julirde no tore wono goɗɗo toro julɗo toro nde ñande no toga joni noon muuɗo on ko ittirte ko fii par ce que a wata weltade waɗa feeto hiɗa weeɗa ko sabu ɗum joni noon si mo heeƴi buuɗi ɗi est ce que o wata ƴettidi mbuuɗi o sooda ñamete o fala ñamde so heeɓi mbuɗɗi o heɓa e ñamete o heɓana ɗon paɗe paɗɓe o heɓana ɗon alhaaliwi ɓuyi mbuɗɗi no aranta ɓuri ñamete o ɗum waɗi ino daggi ɗiɗi noon ino daggi no tan koɓe daggi déjà ko mbuɗɗi ɓuri aranta ɓe ñamete o par ce que mbuɗɗi ɗi naɓa yen ko ñamete kono ñamete o gaddata e ko mbuɗi yimɓe ɓuyi heɓay ɗo maaro tous ɓe banja maaro ko fii affaire o e maɓɓe si tawi noon ko mbuɗɗi ɓe seere ɓe sooda ko ɓe ñamata ko ɓe ɗuɗɗina kadi mbuɗi donc mani men ɗi dawraji men waɗana séminaire ji tawata leyɗe arab voilà par exemple wona Algérie économie zakatul fitre o ko yaltinta on hitande kala hitande ɓe yaltinayi honno wiyete e ɓuluje sappo yimɓe ta ɓen ɓe yalta e basal dow tawa ko zakka to itta ko zakatul fitre ta ɓe créé entreprise ji kamɓe kadi ɓe golla tawa ko ari toyta ko ɓe wawi ittude zakka ala ko zakka ñanon koy ɓe wawi ittude tawa ko o muuɗo woni ko ɗumanni itta par exemple andum Europe ɓen fof muuɗo on ton ko 5 euro 10 euro he 10 euro karmo koyen si ɗum moɓinirama jonnama miskino 10 euro ji temedere temedɗi temedere sa jonnama ɗum ara andi ara doniri ko e base on battoyi kadi on faami donc e tawde no woodi leyɗe ko déjà ala ko maaro waɗe ala ko ñamete waɗe leyɗe ko enen ga ɗumanni ha fi o maaro ha ay ha joni maaro ko kanŋe jam faami donc haray ella ala ɓuuɗi ɗin hino tagi ittugol bimana e honno wiyete ñamete honno tagi ittugol kono en ittitali wondema nena asas kon fewn maɓɓe ko ñamete ɗum waɗa noon ɓuuɗi waɗa nooka ko noon ɓuuɗi hino tagi no sendi ko kanƴe ɓuuri aranta wallahu ala wa Nah, aray en nani landal ngal aray oɗo kadi landi o wi oustas si tawi bobo jibinama wano hande ni jemma ɗo aray ko hande o kontirante ka ko jango o ñallal jango wona ɗum hurunama par ce que ko masala fiƴi masala fiƴi ko ari o masabuji ɗin impose mbam donc masabuji ɗin wona maliki am koɗen kamɓe tum softi ɓe ataɗoɗa fof no wi'i wondema bobo si jibinama e nder ñallal ngal fof e hande ko samedi ndima e samedi si bobo jibinama hande e asebe ewi bimbi e nder ñallal ngal aɗo fuɗɗoro on heewude haray hande wiyete go'o lime balɗe jeeɗɗi si tawi noon bobo jibinama e asewe kono hawrodira fuɗɗoro on juulama si bobo jibinama haray ko wiyete ko bobo on jibinama e asewe kono ko jemma aɗa ko dimanche wiyete go'o lime balɗe jeeɗɗi on andi ɗum hawroya e asewe oɗo sikka ko balɗe jeetati donc ɗum ɗo woni konngol ɗimo wuuro masabuji gonɗi ɗuɗe ɗi maliki en koɓɓen kamɓe
kala leere woleere nde bobo jibina sinaka kera fajir net asalatu khairu minan nawm laabi kon on bobo jibina ganñanɗan ɗon ɓe kuɓoto ngal fes ɓe konta ɓeynen kam ɗuytike nenaɗo ko wi ko ɓarɗe jeɗɗi kamɓe no timmay fis si leere wodde ɗuytike ɓeynen ngal ɗon ko ɓurke ngal ɓe fuɗɗo janngo ɓe lima ɓarɗe jeɗɗi ko ɗum ɗon mawɓe men ɓe ɓuri yaade fuuta woɓɓe men ɓe bindi mum ɓarɗe ɗi ɓe wiya ɓe fembiri ɓarɗe jeeɗɗi wallahu ala wa alam. Naam, aray oɗo kadi wi oustas taw si juulugol harano jippini juuɗe ina moƴƴi. Juulugol harano jippini juuɗe hakkude ko wiyete misale kam masala wonɗo très important himmuɗo par ce que tango e zamanuji feɗɗuɗi seeɗa hay seeɗa jeggugondirama ɗiɗo hakkude fiɓlo juuɗe e jippini juuɗe ko seɗɗi kon tabiki e neraɗo sallah sallam julde nde ɓe juuli nden ɓiɓe ɗuɗɗi julde ha jooma maɓɓe jettitiɓe ɓe fiɓu julɗen ɓe juuli ɓe juulani ha hande hiɗo acciti juuli alhamdulillah hadisaji buyi kadi hiɗe ɓanni hadisaji capanɗe jeenayi buyi addude dalil wondema ko fiɓugol fi fiɓugol juuɗe ɗe hadisaji ɗe no mbano ko nden julde kadi fiɓugol juuɗe ɗe woni julɗe annabaɓe adiɓe ɓen kadi hadis maɓɓe on nahnu machara al ambiya umirna bi ardi menen dente annabi fof min yamirama piiji nayyi ino jeeya e ɗin piiji nde meɗen juuɗe min ƴettu ñaamo ko mi waɗa ka hoore nan ɗum ɗo woni ko bindi ɗin tabintinni ko iwen ɗon est ce que noon accituɗo juuɗe par ce que ma wole bindi ɗi fiɓe islami on probléme on koko ronkete wolede ko no woodi yimɓe buskarmokoɓe men jiwnoɓe si ɓe wooli koɓe faala wonde ko ɓe munno telen ɗa ko ɗo woni probléme wi'u ko ɗum ɗo nelaɗo woni wi'u ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko si ɗum ɗa kadi bonnata wi a bonnata sina ɗo gara e adde debi yimɓeɓe dana fami donc accituɗo juuɗe julde mum no selli bonnata julde makko ɗum no selli fihimo acciti juuɗe ko wañi noon sen daani fiɓugol juuɗe ɗen ɓay golleji julde ɗen fof no clasa e nder julde nden no woodi surutu sihatu salat no woodi wajibatu salat no woodi arkanu salat no woodi assunanu wal mustahabatu salat no woodi hay'atu salat ka figol islam yo karama ko ɓen fensi tan jama to tugade julde nden no toon tugade 14 gotal ki heeli sigal watta ka julde ma nden ko ni no woodi toon piiji tawata sa acciɗi koye ha suddu no woodi piiji ɗon sa acciɗi ko darde nden fuɗɗiɗotoɗa on andi no ɓurdi programme o joni noon fiɓugol juuɗɗen ko honto jeeya par ce que ide wooda fi fiɓugol juuɗe accitugol juuɗe kono no woodi ko jokkodiri ko ɗum classe nokku gotum ɗon en sonkata en haɓata fiɓugol juuɗe ɗen ko min hay aji salat hay aji julde nden ko hon mbaadiji julde nden ko honnude ɗum ɗon jeeyi ko fiɓugol juuɗe ɗen e noon en on tigi jooɗorto noon siko fana ka tawi a arano ɗon anno woɗino jooɗorat ka tawi a sakkitoro ɗon anno woɗino tekkorat ko ɗum ɗon kañum e du'aul istifta o no woodi ko wiyete du'aul istifta c'est à dire si tawi on tigi habbiri wi allahu akbar eɗon andi ceernojo on jentoto seeɗa so jangga fatiha haray ko duwa o woni janngude faami on duwa janggeteɗo ɗon on ɗo wiyete du'aul istifta honɗum arta sonken piire si goɗɗo waɗani ɗum ɗon sonken piire si goɗɗo acciti juuɗe ko kañum ɗo woni gootum ko kañum placano pour gootum on faami donc du'aul istifta on e noon no jooɗorteno e fiɓugol juuɗe ɗen ko ɗum ɗon woni groupe gootum sujjinta kabla sujjinta ba aɗa bonnaade e hunde kono noon nelaɗo ɓe fiɓno juuɗe ɓe juuli ɓe juuɗaade ha hande ɓe acciti maintenant sen famodiri ha ɗum faami ko ɗum ɗon jogitoto ɗen jogitoten ɗum ɗon yahay e hoore ɗum e hoore jam hayran wa afiya tan mo kala yewte ɗum ko mberon tuma haqqille makko e jeeɗi ko fiɓi juuɗe nde wo alhamdulillah shukrulillah par ce que no woodi yoɓe juultama wawi fiɗɗo juuɗe
kono noon mo juulay ɓaawo kadi mo watta salatul istifta mo jooɗotaako so kono woni ɗaano kala programme o ko gooto wallahu ala wa alam. Haray e weltanke ɓe foti ɓe jarama haray oɗo kadi no landi o wi min komi sonnajo mi waɗi moodi am piiji kanude ɓe faala tora goɓɓe ɓe yaafulam honno mi gerdata. Oɗo sonnajo ngam faala enen ɗo fof yen kampan o takbir molana gooto so mi inni attakbir o gowi on allahu akbar attakbir mi anda si jama o wirɗi kegol attakbir ɗo sonnajo komo allah subhanahu wa taala suɓi yiɗi jarno si tawi sonnajo lorni moodi ɗum o heeɓi haqqille o anditi o lorni moodi makko ɗum aaninimo o maafike o landike ko honno gerdata no woodi wonɓe ko tampi haccati makko ala ɓe ɓeydo e ɗum ko ɓe wowi wadde gorko so ko ala e muño so fala taw muño kono si oɗo ari ha o ninsi o falama ruttitade moodi makko ko honno o gerdata no o gerdata noon koyo o fewdu allah subhanahu wa taala mo ɗoron allah yaafuye par ce que ko allah taw wi yo ɗofto moodi makko o bonni allah o tuuba o ninsa o yiltito o arat o jeega moodi makko ina accane lan si tawi hara no jeeya e bonnere nden e memugol ko jeeyi kon ɗi am ɓuuɗo ya sari majjunoji ko min ni ko ɗo usmani waami ko ƴetta kon fof ko ƴetta kon ɗum ɗon ko déclara o ɗiritoto si tawi hara nda ko memminta pankare ko coggu mum ɗumannotaka si tawi bimana tawa ko ñawdi ko mandi modi makko no yoori sooke ono yiɗi ɓuuɗi ɓuri libane faami so woodi ɗum memmina e pankare ɗum ɗon hinono gerdatano ko ƴettadi modi makko komo jonnitay ko alhaali o jonnitirta mo faami so heeɓiɗi o yaha o wallina ɗi ka tawata modi makko ka wowi maɓe mbuɗɗon ƴetta nanni mo faami maɗum si modi makko heeɓi haajurima ɗuma o daara ɓerɗi o wujjunoɗin o yaray o anda ɗo a sikimmi ɗum ko wallitorotaako ɗi ha yoga fiwata sonku faami donc sifa noon ko gerdata amma tawi ko yennugol mo ma yawomo voilà si tawi ɗum noon fof ɗumannaki kono waɗanimo sadaka o so ala ɗum yo yettu mbuɓɓi o daaro alhaali no yettire e fi sadaka woode mo ɗon faami donc ko sifa noon ko noon on ɗi gertirta kala ko ƴetti kon fof o jonnitora noon alhaali eno déclara o faami jonitira alhaali otoromo yaafuye ko lutti ko sifa ko yenni ko noon ko defte tango sifa ɗum ɗon fof allah dandu so tawi ko programme goɗɗum goo awa yewtotoyi ɗon ɗum ɗo woltaki o faami ko wi ɗum ara ɓe yaafondir ɗum faami masalan hara o jamforike moodi makko gorko ko so ninsi o falama tuubude yo teddo ɗum ko waali ko wi ɗum accindere nden hakke wonara wattal ɗum par ce que ɗum ɗon so woodi ɓe wedditata nendiral ngal ɗayde gasara toyika makko faami donc l'islam on kañum no mari hikma mum on kala ko ala zaka wona ɓuddu programme ji ɗi marsata ɗum l'islam wi wallahu ala wa ala nam aray wa akhiran ko sonnajo wi'i miɗo lanno moodi makko fatike o jombitaka sonnajo ala sabil misal moodi makko feƴƴina o ronka heɓde goɗɗo ko jombitowomo o inni ene si tawi himo mari bakkadu kalla ma jiwo corba o ronka heɓde ko jommamo est ce que himo mari bakkadu ko allah subhanahu wa taala sotajo si moodi mum feƴƴini o jombitaka déjà dewgal ngal kaw jombugol e jombede hay fuu so ala e mum koni farinde jombugol na farila so fala jombe jombede na farila so fala si jombe
abada kono si tawi noon ari ha tawa waɗa jogitade hoore ma waɗay ko harmi ko maɗe ko niffarilla fami ka haɗa woni farilla so tigi noon wawi jogitade hoore mum haɗa so tigi jombadi ma jombaka ɗum nangataki lakala fiɗum par ce que no woodi yimɓe ɓuyɗo si sonnajo rabbaɗo moodi mum feƴƴini ɗo o wi joni o yondino ɗo rewa Allah subahanahu wa taala faalaɓe mo ɓen ɓurɓe ɓen adda e hadisaji e ɗum ha o sikka so jomba ka o maya joni ko hala ko faalam donc sifanɗe ƴoyre fof no nder ɗon kono koye ƴoore o nder ɗon islam no munni e maɓɓe par ce que tawi sonnajo ɓe jangi ɗo ko ama an de diallo e ɓeɗo ko yimɓe faala e hadisaji ɗo o faami donc par ce que ɗum addata ha yi on fure no humane dewgal faami tinnoɗo o mari o jomba gawnade e yii faam ɗum fof ko majjireji donc si tawi hara ko sonnajo on o deesi ɗum o jombitataki saabu yiɗugol mo moƴƴi makko feƴƴuɗo sonnaɓe sahabaɓe ko wanno ɗum ɗo ko par ce que ko moƴƴi komo sakkiɗo ɗi o ko o wonata moƴƴi makko kalkan woɓɓe goo noon si ɓe yammodi e moƴƴi maɓɓe haata ɓe faala e on ɗum tigui wonoy moodi mum ka aljanna ɓe ƴetta ɓe jokka e ɗum dawa ɓe yondinano Allah subahanahu wa taala so tawi ko oɗo on programme ɗon on tigala bakka few si tawi kadi hay si tawi naafiɗo o décidi ɗum o waɗa e dewal ha ko gonga mo jogiti hoore makko haray wala bakkal si tawi kadi mo faala jombede kono o heɓani hay goto arɗarɗo jombi mum ɗon haray na e sago makko na kanko waɗi wala bakkal o heɓani arɗo donc haɗa min ɗum ɗon fami masala mawɗum kono ɓuri moƴƴude haray yo wonu e dewgal sonnajo ko ɓuri joga ko teddugal e gurdam mum ko somo e dewgal no ɓuri so woniri ni par ce que o ratata haala holɓe on no woniri ɗo ni fami mi hino gaño yaha toon fami wa joni han on ko ñamade waɗi ko ɗuɓal ma ko ñawla gonu aji suuɗa haala ɗum ka ɗo moodi mum moko bakkata wona so morno muudi so makko yaano o jokkatano fami ɓuri moƴƴude ko jaɓɓi jombeɗe kono noon somo joɓɓiɗi hoore makko ala yettugol Allah wala bakkat wallahu ala wa Nah, aray kalanda ko ɗo waɗa darade on men explique on programme jiɗi taray mo ko baawi buyi mo yiidi ɗo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lebih kita kaipa jamaah kajian itu ada sana oke barang itu pak dan kongsi. Ada ko abang albayas jual di angin tinggi. Orang ni siapa yang so kuncera. Ada sion tinggal no waya sudah. Hari ni emo wai nyamude, wai haut ni dah tu kita wai kujude. Kono sion kita wai waya so. Nayo o ñaamu bi daw ñaamu ko ma wanne o jango o hoorata fi o voyage ay sabu programme no wasandu tawi yoni goɗɗo no woni e nder galle ayni jango mi voyage ayni jango mi ala hoore a yalta weetidimi tawi goɗɗo feƴƴiniɗa nder galle ma ɓeygore ma ɓe goɗɗo nawni tawi ko annako ɗoko lobba nande ari e voyage ma firtike tawa noon a ñaamino ma anni ke a hoorata aɗa yande kadi programme on tigon foddiɗo donc si on tinanama voyage koko laawol to yeeso to o tuma o yahoy toon ko toon o taƴoyta ara voyage on tabbiti wona aɗon tigi fokkide way ko noon jogino wadde tambi assalamu aleykum na aray ɓe jarama foti e ɓe anditini en ɗo fo aray oustas makiɗo wondema yo yimɓe ɓe yoɓe expliqué on andi no ɗum waɗi e inni haray no woodi woɓɓe ko hayso ɓe haalanama masalaji ɗin kono si koɗo ari ɓe yiiɗa nanirgol masala o hoɓɓe ɓen kadi ɓe anda si tawi ko ɓe yewta kon o yiidi e ko koɗon yewti ko ɗum noon miɗen yetta Allah no oustas yewtiri ni ma fayda karmo ko joni wal nokku ko ari ɗo yewti en ɗo ko serti ko wonɓe game woni e yewte ko ɗum ɗo ko e yettu Allah boyi enen wonɓe jannude ɓe ko tawakkilagol waɗugol faa ko wakkilo tinno aray weltani ko ɓe foti
wiɗen haray ɗeɗo ko dawa seninɓe ka men ga haray gila janggo haray bayanaji ɗin l'intérieur ji woni e wadde haray ɓeɗe tori on du'a o kala ko yo waɗan en du'a yo Allah newi wayas on e okka en baraji boni mum haray si yahama sampe ɗoro hawnaki woni ɗum balɗe ɗiɗi hawnaki woni ñallal e feccere par ce que programme ɗiɗi no ɗuuɗi e kadi ɓe tuptoto le 14 sago men si tawi ɓe arti e bana en bayanaji ɗiɗi fi suuma yew hara ko ajame ɗo fi on ɗum waɗama ɗo waɗitama kono o ga jama o ɓuuri tekkude haray nafitorɗo ɓen ko ga ɓuuri ɗuɗude eɗen mari wano ko bodi en wano nokkeji boy añama en nokkeji ko debba to en yahaka e haray markori te yoppugol ɗo fof mino joga kono si tawi artoyama ɗo hawnaki hakkude juma ma e arsebe ma e alkamisa haray ko balɗe ɗiɗi nayi heddoɓe haray ɓe ruttike ko maale ɓe hewta añam haray kono en pijjodiray kala mo hewtata ka mum kota seyti ete ɓen heɓen bayano arano ko seli sel woni e wadde hakke ɗon ko tumma ko ɗon kadi moɓiɗe ko wawiɗen wadde bayano ɗiɗaɓa wo fiya jame o ka yaɓitori ɗum ɗo yande fiyal haray o fof namo jarama inchallah e weltanke kadi amiruɓe da'awa wonɓe ka commune ɗoɓe e kitnaɓe o fof ɓe jarnama yo Allah o waɗi barki e sadakaji ɗi reɗo ngaynaɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ana wonɗiɗi sima ɗo so tawi ko ɓeyda e dokku kare ɓe salmini fof ko kala inchallah hay pipol jarama yo hewtidendamo kare fiyaɗanima Aku pai do, ada foto. Merci. Itu bodo. Voilà, donc voilà, terminé.